Ai, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. As you can see, like a title, Master T have reached 20,000 subscribers. Po. Hi guys, na khensa swinene ku va mi subscribe na ka channel. Hinkwenu mi nga subscribe. Hinkwenu. Na khensa swinene. So I think this is a good opportunity for me ku ntlheni swi vula kambe ku ri why channel yi sungurile kahle. I think it's very important ka this time. Yeah, so before Master T asungula YouTube channel, a ku ri munhu loyi kohlokhohlo a ku ri subscriber to other channels. Loko ana hambani ma vona vanhu vo fana wa Manyangatsi na wa Manyangatsi. On to what the video tetiya va kha va posta minkarhi liya mani kha ni vona ni huma Force and stuffs like that. So mara role model ya mina loko na ku ntiyiso it's Manyangatsi. Ku na video yin'wana nga tshama a yi endla ni yi lave ngopfu video leyi guys. Ni lavini hayi wona ma vona this video yi nga ka on top leya top 10 Xitsonga beef songs of the decade hi yona this video laha ni nga va na idea yo channel ya mina ni nga yi base on beef because ni yi vona ku video leya Manyangatsi yi tirhe ngopfu leyi so ni swi vona ku swi loko vanhu va yi rhandza ngopfu beef ka Gaza ma yi kuma mhaka leyi and mina kahle swona a ni nga landzeleli swa Xitsonga ni nga ri munhu wa Xitsonga but swi kumeke ni tshama na yin'wana ya malume mi kuma ku a yi rhandza ngopfu Xitsonga swinene so loko na hamba ni yingisela tinghoma leti ni va interested ka beef leyi a yi ri kona between Mr Post and Mayengani ma vona se swi connecta njhani so loko ni va interested ka Xitsonga i mhaka beef leyi a yi ri kona between Mayengani the president na Mr Post and hala tlhelo mi kuma ku na vona ti-videos mi kuma ku ndzi ni hlangana na Manyangatsi ni swona ku oh I think I can make content out of this. So mhaka yo analyze ku ri khale nyana ni kha ni yi endla before ni sungula YouTube channel because a na analyze ka WhatsApp a no tsala ka WhatsApp nje mi kuma ku a ni nga swi endli for money very obviously. So role model ya mina ku lwela ntiyiso it's Manyangatsi the Khomisa a ku na un'wana because of his content leyi yi nga related to what to beef. Yeah, even then my editor i makumakwini Master T ma editor ni makumeka this channel called the Popcorn Room Entertainment leyi mi kuma ku this channel yi buy swilo swa can we say national content. I'm not sure if va ka international na but mi kuma ku va buy national content. So I'm kuma ku ni pfa ni hlangana na swona swona ku oh I think I can edit this way because loko ni langutisa mi kuma ku ti channel to tala a va teka approach ya liya ya vo Manyangatsi and na vo Manyangatsi. So mi ni swona ku oh I think I can use this category mashuku la ku famba ti-images ntsena munhu a va kha a vulavula ni cheka ni swona ku swi va kha swi tirha na swona and a swi need ti-resources to tala phela ti-video ta mina guys mi nga kuma ku ri mo cheka mi loko mi ringeta ku download mi kuma ku to tala 30 megabytes and mina a ni nga na mali ya swona ma yi kuma yena mhaka leyi loko ni sungula the channel. Yeah, so Mayengani the president na Mr Post hi vona va nga khoma this channel hi vona va nga khoma this channel ku va yi ta fika la yi nga kona because of their beef. Tanihi leswi ni nga kombisa ku loko ni ze ni sungula channel a swi related na le ka beef ya vona ni rhandza music wa Xitsonga because of beef ya Mr Post na Mayengani lero loko beef yo ziyela between vona arose kumbe yi nga ha continue ko kuma rani se ku va ku na switori to swo tala swi humelela ku mi kuma ku se ti beef a ya ha ri ka vona ntsena. I think they might continue mara hi vo va nga yi khoma this channel ma yi kuma mhaka leyiwa hi vo va yi dominataku because of their beef and they've proven it ku beef impela ya tirha ka Gaza. Loka music wa category ya vona phela that category ya Mayengani na Mr Post a yi olovangi ya tika swinene ya tika that's why loko mo cheka vanhu lava nga ku surviveni ngo va le henhla swinene va na impact it's Mayengani and Mr Post ntsena ka that category swi chekeni mi ta swi vona ya tika swinene ya tika loko se hi languta ka vavasati so ko xonge rhangana I think xonge rhangana ko yena ntsena manjeni loko lo a tikisela guys ya tika this category a yi fana ti-remix leyi oh ya tika this category ma yi kuma mhaka leyi so hi vo va nga khoma channel hi leswi mi fike va mi kha mi swi tiva sweswo. Yin'wana ti-questions ni tshama kha ni vutisiwa mara a ni hi addressini already ka yin'wana ti-vlogs why nga posti van'wana guys loko munhu mi ze mi vona ni nga n'wi posti laha hi yena n'winyi a nga kombisa ku a nga swi lavi I think ni fike ni endla as a summary that way i va kha nga swi lava munhu manze ni zonda munhu mina ni create content obviously so ku ha ku ni nga ala ku va ni posta munhu ku ri ke na will get more views ma yi kuma mhaka leyi a hi yini then yaleyo.
I think you hetelela hi address ya debate. So guys, I have no issues with debate. Debate na yi rhandza hi mina hi swona. I love arguments. So mara loko munhu a fika a gwela ka channel swi ndli ndlela ya kahle. I nga fiki hlasela or ndla munhu un'wana a twi na ku o va bari. So koko comments to tala ni tala va ni nga cheki leti to mi kuma ku se ti follower na ku a yi nyiki notifications. Ni vula leswi mi kuma ku na comment ben comment no mi kombisa la. For example, loko fana la nga tsala Thembani Mathebula nga faka tsala ku Shongi I analyst or what. So loko no zeni comment hansi so ku na high possibility yo comment leyi ta ku la hansi na hayi vo fana le a ni nga yi vonanga ku a yi nyiki notifications ma yi kuma yana mhaka leyi. That's one of the issues. So mi kuma ku loko ku ri munhu o fika a hlaseriwa, I'm sorry n'we mi nga hlaseriwa la ka channel ni va ni nga swi vonangi ku a ni ti kumi ti-notifications ta ti-comments leti nghenetelaka laha hansi hi xitalo. So mi ta tikhomela n'wina mi nga va ku mi hlaseriwa ni nga swi vonangi, but mi nga zama ku va mi report-a ka the same video loko mi kha mi hlaseriwa mi swi vona ku leswiwani no munhu o ku chingela ku i bari i ximphuta mi nga ni hlamusela swo fana leswiya. So argument yi fike yi va yi ri kahle guys hinkwenu vanhu. That's why ni block guys, ni block ku dlaya loko munhu o zite nga tangi kahle or fike rhuketela wo sungula ni swo munhu o sungula ku comment a vheta rhuketela block. Loko zita i nga tangi kahle block. Ma yi kuma mhaka leyi. So a hi veneni fair. So hi guys, in overall a ni ta vula tani na khensa swinene for ku va mi subscribe-ini hi le ka 20,000 subscribers. Swi kahle swinene channel yi le ku tirheni kahle swinene. And then ta tlhela na ku khensa swinene n'wi vona ku ti-advertisements hi to ti ni nghenisaka mali ku na swin'wana swi nghenisaka mali. Even then vheta ni swi vula sweswi ni nga swi tsundzuka guys, ni nge pfuki ni sendela munhu email ku ni la mali. A ni tiku se ni nga endla ti-video ti nga ni hi swona, so ni ta kota ku va ni referensa na kwahala loko munhu o lava ku teka chance ku ni n'wi rhumbe mali. Ni nge sendele munhu guys email ni ku ni nyiki timali. And a ni endli leswiya swa ti-promotions. A ni se endla ti-promotions. So munhu a nga fika a mi tekela ti-chance. Mi nga nyiki munhu mali hi email. Loko ku ri mina ni ta kombela mali na ku tlhela ni swi vula again on a video ku ni ta fika ni endla video straight ku va ku ri mina. Hayi swo munhu a fika a mi sendela ti-emails. Ma yi kuma mhaka leyi. So n'wina as long mi va mi kha mi vona ti-video mi nga skip ti-advertisements a ni voni ku ni nga ze ni fika ka xiyimo xo ni ku ni fike ni kombela mali ka vanhu. So n'we mo continue mi endla sweswiya hi yona support ya kona hi leswo.